Dobar ljudi, u današnjem klipu ćemo igrati Fifu 14. EA. Srpski Gejmeri ponovo za vas našli su slobodnog vremena da vam učine život još zabavniji. Ja ću biti Bayern München. Sorry, a ja ću Manchester City. A Srpski Gejmer je Manchester City, a Srpski Gejmer 2 je Real Madrid. Evo Manchestera City-a. Slag. Dobro, samo da prvo izađe. Da, imamo i iskreno. Vidite, ovdje možete i namestiti komentatora ko će da bude. Cliff Townsend ili Martin Tyler i Alan Smith. Ali mi ćemo staviti Clive. I ovako ga nećemo čuti, ali nema veze. Sada nam sam postavu. Da vidimo Kolarov. Isko. Da vidim samo Nastasića. Kasiljas će ući u igru. Mesto Diego Lopez. Arbeloa. Pepe, Ramos, Marcelo, Kedira. Jovitić u igru, odmah. Jovitić ćemo umjesto Jacka. Jacka ćemo uzeti. Di Mariju umjesto Uzela. Pa ne znam. Ovo ostaću Uzela. To je bilo to od postave. I krećemo. Zašto je krivo baš jedan tekst? Moraš da... Opa. Welcome to EA Sports live coverage of this friendly. Today it's Manchester City against Real Madrid. Here's your commentary team, Clive Tilsley and Andy Townsend. Hi, I'm Clive Tilsley. Not surprised you've joined us for this one. Andy Townsend's here too. Just lost control of the ball there. Not frightened to try. He scooped that well over the bar. All the hard work goes to waste there. That's a poor strike. Nasri. Arbeloa. Evo lopte golmano. Casillas. Casillas. Kolarov. Nek ide daleko. Vincent Kompany. Kompany. U lopte u nedogled. Nedogled. Nam Ramos. Idemo na svemu od City-a da puknemo. Alvaro Arbeloa. Šta bi još mogli da snimamo u Srpski Gejmeri? Nasri. Srpski. Zabaleta. Može ovdje se prati igra. Real Madrid certainly believe this is one they can win. Big chance. On the volley. Oh, good stop. He really Kun got Aguero. so did the keeper. They do carry an aerial threat. Silop. Evo lopte. Chance here. Gone for goal. Evo gola. What a finish this is. Kompany! Ćuti kad ti kažem, ćuti dok te karam. Ajde ćuti dok te karam.
Ja When sam you've got ti a player like bila. him in your team, you've always got a chance. 500 What a dinara player this opet, guy is, mačo. Clive. He's just perfected the art of goal scoring. Back underway. Scoreline's 1-0. Company! Nema tu, ja dobijam Yaya 500 dinara Toure. odmah na ruke. To je Really to. put his foot in there. Na ruke 500 dinara hoću. Si čuo? Karim Benzema. Čuo što ti kažem? A probi. Nemoj poslije ne daš. Nemam ovo. Si čuo? Jes. It's their ball again. Ko povedi Yaya povedio, Toure. nema tu ljudi. 500 dinara hoću. You won't struck this man off the ball easily. Šta radiš, joj? Čoveče. I evo lopte. Mogu je sad to bolje da uradi, ali... Karim Benzema. Znaš li nekoliko iz 5-6? Znam. Mogu je to i bolje da uradi, da... Forced to run down a blind alley. Good harrying by the defender. That's just a giveaway. What a waste of a throw. Mogao je sad to bolje da uradi. Aguero. A onda pola terena je. Did read that well, Ljudi didn't moji, he? to je bila imitacija srpskog komentatora PES 6. Evo prilike. Possession has been given up Mogao here. je sad to bolje da uradi. That's so careless. You can't waste possession like that. Trči zlato malo sve mreš. Rigo. Brat, koji botor. Žuti karton mu su ti daj sad za zadržanje. Yaya Toure. Silva. Za ovaj delot. Trči, trči. Ajmo Silva. They've got the big defenders Brate moj forward. najbolji. Najbolji. Možda posle Aguero! Right. Couldn't guide their header. Jovitić. Unlucky. Steven You've got to be prepared to have a go if you want to score Sjajno goals. si izvukao, pogledajte ovo. Pa. Dobro je bilo. Pa si nas degaš. Ispucava je Iker Casillas.